Abia tiban menyeurun semayang awai gop nyan thalim mengkuimu. Pekan awai nyan thalim. Kau ji bawa ikannya gelak ke timungnya go. Menyata kedi kesengaja awai ikannya thalim mengkuimu tanpa ganyan harak batir maya. Kecuali anak itu kuat. Ganyan gedang ikut hat lampu lut. Gabiki kata dia pada hai golong. Assalamualaikum. Hana tu astagfirullahaladzim. Dekat dunia tu yang boimu mendang kita geduk tahiyati. Nyen pakai pancara, nyen berarti salim tanpa sengaja. Ambung lo. Tapi menyengat sengaja salim bawa agaknya yang boimu rukmu bawa agaknya. Sujud bawa agaknya. Genek kok boimu. Nyan berarti semaya hanjit mendahului imam, hanjit mendahului makmum daripada umbimu. Menyengaja sengaja gerhalir enggaknya lebih awal berarti semaya kecuali genyen para.